Lumbajang constituency kaparlo Meiphu municipal board angkang ward number 3 adung men Ronghang lapen Hemari Bey arong along thangnat kating thodunawe. Towar kijunalang lapen kidua hempen chenglok asona sona kisunga puthak kachini jiapan pini APHLC Meiphu jai kathar IS retired lapen arisang hatum pen kahumri dama birtanangle. Kahumri damahut rongata tatum pen kacethan pona tengke kidamtang surihinira inkoyanikan Meiphu horilar basti rong sampri men Ronghang lapen Hemari Bey arong an kachilenga towar kasilam jiapan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen danglok tim Karbiang Long atum setong dunsi long e somlo sita me piniar ni anta kapatang pipedet mate men Ronghang angbong an kasilam pi chorajok lo talio somar school kidun keso kiun e kachipon kachiwang lapen chokliam chodamapan kidam sung pik pensi chetong nang lasi prapjin pen kachilenga towara bang nang selang piserak nang jipusi Karbiang Long Autonomous Council kachari kethekedinga tomapan Hemari Bey pen men Ronghang ada pen perangkyang no mingjedu yang tadi di temarong ke towa nang lang ike janang lang ike kesukun ini li tem kace pon takon alo ne kisung apa sena tumpen di tengge pon tum tali teng ni dug pikti da sikumat ne asa jong sini depan towa na bunai pi theke sonte jori hinde joro pargi ni hinde ge lan chalo chini di tun thei ke salam ik ede sa ek delo ke dagle iglo same beng asa le chot basin non pon da ek delo la si jo tum le bang same war ke ha chini lo mat itu ke da ruling ini buat kerja kadim stamil dak dogi lo, dan aja dak dogi bom buat itu stamil tu wara pangen non tu tanang li dia lo. Tu wara lampa le jupan, ni kan pen le gitu tanam tuta. Majo ka sarkar tu wara mise nawan pithe ka bang abi. Buat kerja buat pelon te kana ala ne arong camping dun ke cepat dug dun dunang ji. Nang apa dog ji. Ji lo pelo bang nang lo ti dunang po. Nang apa dog itu wara pan puji aja puji. Pomo par piklo tengke tengni de dada jala senon ma ni to mangke ko ma asarkar se dak to wana bonai thegi ma to wara wani ma la phan lo poteni tungero sor ke monjulo ma kaching hon dun lo po jalo la sinili tum ke jo kisun kachipon bonoma usmar phan iskur ke thon ke wan pononta ni tum ko to pik su pik an alo ne arve pe ke dam nang na kan sir kalang ipel to wale mesena sonne gari motor ekdom dam phone ko to war pe na jok mai di gari atom tanang dun hai rem ra maja joni to ana ne kisu ningri dun manga lalo non keruling bom Dr. Tuliram Ronghang alang le phana ningri ke lalo je kedam tang 2020 27 July acheklo alang tum dak foundation tamelang tum sinang tuwek lo ke hai la Horan Singh Bey MP lapen do la so na dun ne em dun stame morsing ti so ta do lapen do mudram lekhe em ta do la selang tum stame thot ke chuniri ke lalo la basot towar nil tum han napatang pivek nei pulo la sen nil tum ke demand manen tum ke chuniri ke lalo la pen nil tum actually non BJP tum development pulo sistem nil tum la rong ni menong ha rong la pen la dak Hemari Bey rong development bus alang tum pu bom lo la pen alang tum fan tum ka khasi ke dam tang ne tum vote ke pi bom lo setame nil tum ki pi pen thang me amoilo abdelo lalo tum lang ave la pen towa ek number towa ne tum han lang na po la pen 2 number ne tum ki ju na lang ne tum han nak pinang po athema lang me non arwe ke jang ke ne tum lang chu husi ne tum non ju nang bom no la ka do ka we dak Hemari Bey rong la pen men no ha ro tami ka do we tami ne tum siver lo la se ne tum han nang lang bek nang po lalo APHLC Meiphu lapen ari sangwa tumpen setame ahem humri damsi ke junalang ke do ahem lapen barpi barso ke do dim heihui kuan mema laheta alang ni pen langpong kahumri damahot ke thek damlong ateng pulote thangnat kaching thura velang pusi ningje anparta tribal mate inglong aso ke duan adim ke langka prangkre asonsi nangman lo pusi alang ni pen ningje Tangte APHLC Meiphu jai kathar IS retired kaning jalam arjuik sinang Ami jot asu etia itu Hemari Bey gaon Meiphuৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ মান আঁতৰতে হ'ব
তাত মেইন ৰংহাং আৰং বুলিও আছে মাজতে এইটো আমি ক্ৰছ কৰি পেলাই ইয়ালৈ আহিছোঁ এইটো ৰাস্তা হৰিলাল বস্তিৰ পৰা দলদলিলৈ 4 কিলোমিটাৰ্ছ 500 মিটাৰ্ছ ইয়াত এইটোৰ কাৰণে ৰাস্তা বনাবলৈ 2019ত চেংচন কৰিছিল 500 লাখ মানে 5 crores টকা চেংচন কৰিছিল এইটো ব্লেক টপ হ'ব ইণ্টাৰলকিং হ'ব বুলি কয় কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই এইটো ইয়াতে দেখুৱাইছে এইটো স্কিমটো ইয়াতে দেখুৱাইছে এই গোটেইখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহে ইয়াত থাকে মাত্ৰ হৰিলাল বস্তি যিটো ডিফু টাউনৰ ভিতৰতে হয় এইটো ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 হ'বলা হৰিলাল বস্তিটো আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ তাত নাই সেইকাৰণে তাতে ৰাস্তাও বনোৱা হ'ল কিন্তু বাকীখিনি যিটো ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে সেইটো নবনালে টকাটো খৰচ কৰা হ'ল হ'বলা ক'ত খৰচ কৰিছে আমি নাজানিলোঁ কাৰণ এতিয়া 5 বছৰ আগতে এইটো চেংচন কৰিছিল 5 বছৰ আগতে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে কামটো নকৰিলে টকা কোনফালে পঠিয়াই দিলে বা কোনে খাই পেলাইছে সেইটো আমি নুবুজিলোঁ এতিয়া এই ৰাস্তাটো আজি বৰষুণ নাই কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহিব পাৰিলোঁ কিন্তু বৰষুণ হ'লে এইটো ট'টেলি বোকা হয় ৰোগী মানুহক লৈ যাবলৈ গাড়ী অটো ৰিক্সা বা এম্বুলেন্স হ'লেও যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানুহবিলাক কেৰি কৰি পেলাই লৈ যোৱা হয় কেতিয়াবা ৰাস্তাতে ৰোগীটো মৰি যায় এনেকুৱা অৱস্থা আৰু ইয়াত হেল্থ ফেচিলিটি আমি ক'তো নেদেখিলোঁ এই মাত্ৰ বাচ্চা এই জন্ম হৈছিল কিন্তু তাক একো ঔষধ দিব পৰা নাই দুখীয়া ঔষধ কিনিবলৈ তেওঁলোকৰ শক্তি নাই ঘৰটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো ঘৰ বুলিও নহয় constituency si purilo la que Hemari Bey arong la penke mensing Ronghang arong si purilo sotuar ke la penke la sotuar अवस्था बे एकदम tuar mane inhan se mane rat sung piglo non tamasi la sotuar ke prabjin pen kesemarji fancy tuniri padikrim lo athepi mala school somar tum dam ke bang sung piglo non bala nang suntulo non lang ang han ko malayo lasi tunirilo itu council itu authority tum han itu PWD in charge autonomous council la yem tum phanta tunirilo sotuar prabjin pen laso kesemar thegya pan athe angpar ke aport avelo aport on asabe lojo angpar ke June July jang nangale po tuar selami puta upay deta hai asi non ko tuning rilo je dak em PW in charge aso pan ni tum tuning rilo so putakla alang tum lang mira aso ditu mensing Ronghang men Ronghang rong la penke Hemari Bey arong tuar atau atuar mesen pen atau pradin pen patangi pan tuning rilo pan kan penti pen lo so tuar no anda tangte de la masi la sorat tumbang sung pik lo asi la so su kisung bangke rada kisung bang pajok bang po athepima ladak hello metum bazar ki kurita la hello osomar do school pidun ta la hello thinglang chen tuar ta la hello la si tunirilo la prabjin pe la so tuar patang dabji pan council authority tu pan Pinila so kahumri tamalong APHLC Meiphu Jai Kathar Dhansari APHLC Meiphu Mohon Singh Tokpi Klempang Phu Dipen Rongpi Ratur Terang Lapen Vidya Singh Terang Pen Chenglok Penang An Klempang Phatum Chetodum